Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg Augustine letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Batho ba le bane ba tlhokafetse mme ba le bararo ba gobetse fa molelo o no lakaila moago wa metlhatlhagano e le meraro kwa Town mono Johannesburg mosong ono. Sebako sa molelo o se a batlisisiwa. Fa na bua di babegadikgang morago ga tiragalo e, Meyara yo sa tswang go sekokomala wa masepala wa Johannesburg, Dada Morero, a re ba tshwenyegile thata ke baagi bao ba ipharang ka bodipa mo meagong mengwe mono Johannesburg. A re ba ikuetse go puso ya bosetšhaba go tsenya letsogo mo go rarabololeng bothata jo. We should admit that this is a bigger problem that requires all of us, both government and the private sector. And you'd know that we've been engaging with our national government and provincial government to also help us find a sustainable solution. And one of the biggest problems that we're experiencing is those buildings that are constantly being hijacked by criminal syndicates, which requires us to also get law enforcement. And there are investigations that are ongoing, but I must say we need a drastic solution to this matter, which will be sustainable. Tlhogo ya lefapha le le kgethegileng la dipatlisiso la di-Hawks ngaka Godfrey Lebea a re bothati jwa dipatlisiso Directorate for Priority Crime Investigation le iponetse katlego e kgatlhisang ka go tshwara babelaelwa ba le mmalwa mo dikgetseng tsa maemo a kwa godimo. Fa na eme babegadikgang ka lefoko kwa Pretoria a ntsha pegelo ya ngwaga wa ditšhelete ya bothati jo ya 2024-2025 Lebea o rile ntwa kgatlhanong le bosenyi jwa maemo a kwa godimo e tlhoka tirisano mmogo ya ka gale. The DPCI has made significant inroads in apprehending individuals involved in high-profile cases, thus ensuring accountability and justice for the victims. These arrests targeted people involved in the serious corruption cases, fraud, money laundering, police killings, cash-in-transit robberies, illegal mining, damage to essential infrastructure, and crimes against the state. A total number of 673 suspects, representing 637 natural persons and 36 juristic persons, were secured before the various courts in the country. Motlatsa Meyara wa masepala mogolo wa Nelson Mandela Bay Babalwa Lubishe a re thebolelo ya motlakase mo karolong ya Summerstrand kwa Port Elizabeth kwa province ya Eastern Cape e tla bo e baakantswe bosigo gare. A re ba tsaya dikgato go fokotsa go kgaolwa ga thebolelo ya motlakase gangwe le gape. Se ka nako eo di-transformera tse di onetseng di tswelelang go phutlhama le go baka kgaogo ya motlakase gangwe le gape. We've set up a jog as early as 7:30 in the morning yesterday, and it's a joint operation center between us and Eskom, trying to find a solution. And from the work that has been assessed, we found out that it can take up to 7 days for us to be able to fix what is the challenge. But as I'm speaking to you now, we've just came back from the site, and we have assigned off additional technical staff that are qualified to deal with high voltage power. Fa re tswela pele baagi ba kgaolo ya Senthumule ya motsetoropo wa Reagile ka fa ntle ga Koster kwa province ya Northwest ba nwa metsi le mo go nwang diruiwa. E setse le dibeke di le mmalwa thebolelo ya metsi e sa dire mme bao ba sa kgoneng go ithekela metsi a phepa ba patelesega go ga metsi mo letamong le go nwang le diphologolo. Baagi ba Reagile mo Koster ba ga metsi mo letangwaneng leno mme metsi ano ga a phepa
ebile ga go ise go nne le netefaletso ya gore a ka tswa le phepa mme seno se ka tlholela baagi malwetsi. Mongwe wa baagi bao ke mosadimogolo Maria Dinake. Mfuta mongana re sokolla washing ene lona ga phepa for washing re setse re foster fela ka gore ga o le motho ka tswa phela o ntse o le leswe. Baagi ba re masepala wa bona o a palelwa. Metsi ya re tlhatswa ka one re nosetsa garden ba bangwe ba ba sokolang go sokola le go apa ba pa ka one. Kgotlatshekelo kgolo ya North West kwa Mahikeng e ne ya neelana ka taolo ya madutelo a metsi a mo Kgetleng Rivier go ba ba itsegeng jaaka Kgetleng Rivier Concerned Residents mme masepala o ne wa boelwa ke taolo ya madutelo ao a metsi ka 2021. Fela baagi ba re masepala o retelelwa ke go ba tlamela ka metsi e leng tshwanelo ya bona ya molaotheo. Ditshwanelo tsa batho ga di gatakiwa thata go feta selekanyo. Gotlhelele baagi ga ba fiwe metsi ka tshwanelo. Tlhapa ka jeke fela e one ya metsi ene ga go monatene ga ona metsi ya gore o ka flasha toilet. E rile go amogela fa baagi ba bua nnete. Masepala o ikane gore mafelo a beke gana go khutla metsi a isi a boe. Ke ka go tlhoka lesego gore baagi ba rona because we tried gore re dirise ditanka tsa metsi go ba fa metsi gore ebe ba ye go letamong leo ba tsa metsi ke ka rotloetsa gore a se tsitsinyo e tshwanetseng yo gonne ga re na bonnete ba gore metsi a phepafetse go le go kana ka. Baagi ba re gona le ditraka tse di rorelang baagi metsi fela ga di fitlhelele dikgaolo dingwe. Ebile ba re ga ba tshepe fa metsi a ditraka tseo a le phepa sentle. Itumeleng Kgajane, SABC News, Koster. Setlamo sa bokaedi jwa bojanala Native Tours sa kwa Kimberley kwa porofense ya North West se ikanne go godisa serodumo sa Kimberley ka mokgwa wa go tsamaisa le go bontsha bajanala mafelo a history a kgethegileng mo toropong eo. Setlamo sa re se tla dirisa mokgwa o sa tlwaelegang ka go kaela bajanala ba ba tsamaisa ka dibaesekele ka maitlhomo a go tsosolosa ikonomi ya kgaolo eo. Mosebetsi wa ho bapatsa dibaka tsa bohahlaudi Kimberley o qadile ka matsatsi a seng makae ka morao thakgolo a kgwedi ya bohahlaudi ke letona Patricia de Lille. Native Tours ere e tla sebedisa kgwedi ya bohahlaudi ho bapatsa dibaka tsa botjhaba tsa Kimberley ho aga ka hare sebaka sena se nang le nalane dipolotiking se tsejwang ka hore ke maibuye. Ha esale Native Tours e sebedisa dibaesekele ho tsamaisa bahahlaudi. Maikemisetso a rona ke go tlotlomatsa heritage ya rona, history ya rona, in as much as re batla gore yone tourism month ya ka re tsena mo go yone e be exciting. Mekgatlo ya kgwebo e tubukeditse ntlha ya hore batjha ba kgothaletswe ho ba le kabelo matsholong a bohahlaudi. Ke lemogile gore batjha ga ba mo maikemisetsong a go ithuta ka heritage ka ngwao le setso sa bona. Ha ditaba di sa le mothating ona, bahahlaudi ba re ba thabetse ho ba le kabelo maetong a bona. I've visited a lot of places, you name the Soweto and other places, even outside the country, but I have never gotten such exposure about Kgaleshiwe. Since this week, this talk, I want to hear what is this all about, but really, my Saturday is made. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Re lebogela ke monokeng ya gago di ne di le kalo tse di latelang ke tsa leleme la Sepedi ka moso maitsiboa ura borobedi gona mo kanaleng e maemo a bosa a latela.